Biblia kwenye kitabu cha Zekaria sura ile ya 10 na ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, "Muombeni Bwana mvua wakati wa masika." Biblia inasema kwamba tumuombe Bwana mvua wakati wa masika. Unajiuliza kwa nini unamuomba Bwana mvua wakati wa masika, ambapo tunajua kabisa masika ndio kipindi ambacho mvua inakuja, ndio kipindi ambacho mvua inanyesha. Kwa nini tumuombe tena? Na kwa nini tusimuombe Bwana mvua wakati wa kiangazi au wakati wa ukame? Kwa nini anasema katika kipindi cha masika? Kuna kitu kimoja cha kujifunza hapo, kwamba katika kipindi ambacho unaona kabisa kuna jambo lako linatimia, kwamba limefikia au limegota, ndio kipindi ambacho unatakiwa kumuomba Mungu aachilie wepesi hilo jambo liweze kutimia. Inawezekana umemaliza chuo, una vyeti vizuri, unaona kabisa huu ni wakati wa kuajiliwa, lakini unashangaa mambo hayaendi. Unapambana sana kutembea na kutembeza vyeti, lakini ajira upati. Unaona kabisa kuna kipindi kabisa unaona umri umetimia kwako wewe kuoa na kuolewa, lakini unaona kwa nini sioi? Unapambana sana, unashangaa mambo hayaendi. Ndio kipindi kumba ambacho unatakiwa kumuomba Mungu ili kusudi aachilie wepesi uweze kuoa. Vitu vyote asilimia zote, vitu vingi vimefungwa katika majira, na majira ndio yanayoamua kile kitu kitokee. Yanaweza yakawa ni majira kweli ya wewe kufanya hivyo, nitatokea kwa sababu uko connected. Yanaweza yakawa majira kweli yanaruhusu, lakini ukachelewa tena jambo lako kutimia. Na hapa sasa jambo unapoona inafikia mpaka kipindi linashindwa kutimia, linashindwa kutokea katika maisha yako, inawezekana pengine na shambulio la adui. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Adui anaweza akajipenyeza, akaja akasambaratisha kila kitu, unashangaa hakuna. Sasa tunamwomba Mungu mvua wakati wa masika. Ni kweli ni kipindi ambacho kinaeleweka kabisa kwamba ni kipindi cha mvua, ila tunamwomba ili kusudi aweze kuleta mvua. Ni kweli tunajua ni kipindi cha masika, lakini sasa aachilie wepesi, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya miingiliano ya nguvu za ufalme wa giza, nao wanataka kutuaminisha kwamba Mungu wetu ajibu, Mungu wetu afanye kazi. Kwa ndio maana tunamuomba nyakati zote, na ndio maana tunasema ombeni bila kukoma. Tunapomwomba yeye anajibu. Amen. Fortuna tusirata para Tanzania kanda wa gesi futana.